VTFM Sarabamanda e kautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yagora VTFM 92.2 FM kamida ngai kachi weekend hen mbongi bina nikua ndor magitol tonga nanda programu ngo ni Sarabamanda en wasiningo ni mbongi ke iko en mbongi bina nikua da babana kina bale Vodafone na boni nona beitoko ni en mbongi ndai rawa ni endambo mai rongo datu kine ndone tikitaki baro tikitoko mengori mai na tabana ni Vodafone membola tatunga na non rato app ngo ni Vodafone Play en buguni ndare tati ko de biela so era baro takitu en loma ni app ngo ni Vodafone Play wekem ni na turanga marama ndone lelo ka basa ki chartsuko na kenando sarabi wa na Interstellar ya wa sarabatal tonga na yakaibi na noa taliteki sartoka son na lelo kara tokongori en app go ni Vodafone Play bunga weekend nando bangaratu na app go ni Netflix erangan revitali kina nabi matanggali Visa card se na Mastercard ya okoengo na namu M-Pesa account nga se matakina ya naroni o katalanga na buku ni abisusi be dertiko aroni na roni wini takakina mo na sarala lo free to en lomani ono na bulai ando no to promotion kita nga weekend en kabina ni kuan na retal tunga na lalongori Interstellar na retal tunga ando ne ken level sana bital tunga ngori en VTFM page merawa ni pora ni weekend tu en bukoni ngono bele lokina rendeza na lalongori Interstellar toka ngori en Vodafone Play en kabibina kadiko en itakitaki menonda batana kabini ndai download takan na app ngori ni Vodafone Play rane sar lalatu ne kabini ko ena no mu telefoni ve kau yake VTFM Sarabamanda e kautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yo sa bekinda bakchika de bekimni ke na turana marama na dorbo ngone le ni sema tal tonga menam bogin ndai pa mumbulo tonga ngori be ifremi tambundo bumbulo bina mai tau bina bole wisa sadende ngosa atiko e ului walili bina bole bra sema tal tonga menam bogin bina ni ko fremi tambundo na bugoni ananda wisa mai chuka na program go ni mbongi ke ko na bugoni Sarabamanda ke Vodafone Play Rasti Lisa Brown mbulo bina katamani mbulo bina ka mbulo bina mai tau na wale buna sema tumai tali tagi chukuna nonda station ngone BTFM na biya kabe wamolo taltonga ni bikem ni tala sema tomi gorme buna tani ando taltonga meke kenda Sydney mbole bina ka na wale buna sema tokma yana mbogi bina ni kwa wakina bikem ni tala ando tomi gori mai buna tani sanga ngule la bikem ni tala na sema taltonga me gori na mbudo ni balu na buguni bengarabi ni bibi so tutaki o ni wador togor mai na tokolaw loma Pambolo tantone gor be kimne keden na weka ni sema tomi gor me bono lebu ni mbolo binaka moe toto fa solo mbolo binaka na bole bole sema chuk mai ti Pambolo tantone be base na ilangi mbolo binaka bina bole bole sema mai na mbolo binani kwa ndono na like ndono na share na boni na program na mbongo sau ni walu tukana mbolo bina matakali
Na bole buna siya mo tsukmay. Yo, brother Louis. Mula binaka. Matay ni singa mo nitingo. Na katini kali mo ni singa. Yabara nimito nga ni Bekenda. Ya nambogi binanikua. Tamay tachi pelikuila. Tikoy mula binaka tau mula binaka. Na bole buna siya mo tsukmay ya nambogi nikua. Mula binaka Katarina Dakau. Aya o tau. Ndayana Mahesh Naikar, mula na katau na boleh siya matsukma. Thank you for joining us. Pamula tatara garbi Sydney may tabi uni bina boleh siya matsukma. Terry Lutua, mula na katau. Sa lebu sa anong kutau sa on tumingo. Woo! Aung gorong bekim ni. Tau nga nambog ni ko atau. Chane Petero mula binaka. Bitata tarbia mula binakatau. No talatau ya. Nabau veimbirita kini mula binakatau. Na boleh betul-betul na siya matuway na siningonong ko Doon na mo like, doon na mo share, nang bagi binani kuah. Nandar program mo di Vodafone Play. Lewa masawe mula binaka. May nandi naway. Menani mangani na be yaro na sosial ko na chikango. Rochona batake ratu Wano ni binatay na buli sosial ko na pa ito gori may naway nang bagi intintay. Wakil na ba ikim nila siya madalito kami kung may purata ni isukot siya binataka-taka. Nambong ibinani kuwa, wano ni binato ni ba ikim ni. Sketch rock, mula binaka. Magiging ni mga ikin na ba ambuwati, sake o baby mbuna, ana Lewis, tinay Lewis, tamay Lewis, o tuwa aseli nga, nambong ibinani na nimito mengo rin may ndoka na isuwa. Wano ni binato ni ba ikim ni, nambong intintay. JB Mevi, mula binatao, may notakamu, may lambasa. Isa au kaurere na ba urubikem ni tau. Mula bina ka ratu erani murso bina wala siya matal sa kamay ng bongi bina ni kuwa. Wala ni bina tele bekem ni na muni taka gorbay kino ya. Isay indela sa unimbuan mula bina mena ni mga kina bilena humani umbevi o Holanda may luto ka. Rina turanga ile indi mula binaka na mula binata so siya kono tonga ngor may bale o siko wane o pio samulo magana ni mga niki na ngor ibe sakyo veresa ni sa ba may naikaliman niya baki ni nonambula pero ni mitiga no rina endala ibu na metabi ni nambong ni kuwa na ba ube bilitaki mula binaka tau binabale bina siya mchumay Luciana Koroy mula binamay naloloa mula binatau yo brother Louis isa may tabi ni talengo may songulwe Joey reported the bulabina may tutu, may tabi ni. Bulabina talaga ati leite nawa, isang bulabina ka madam, wala hindi binatal tunga ni Bekem ni nambungin din tayo. Ya sana may isa batal tunga kira ng program ko ni Bernie Zabaya, Meli may siya mo itong bulabina kami ni mga nikina punaw tutu kai, o tombo o tua o tui o tuma o tomu okay asay nga may ndalewanra pero ni mitsu may nambong din tayo sana may dapat to kay kana nando kasi ningo nango ni sarva manda kay Vodafone Play